Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL se kentse tshebetsong sethala sa marangrang a lekgetho e-taxation platform eo ka yona o ka tsebang ho sebetsa ditaba tsa lekgetho la kuno IIT ka marangrang o le hohle ka nako tsohle. Sepheo sa tshwantshiso pono video ena ke ho tataisa ho etsa tlaleho ya lekgetho la kuno individual income tax ka sethala sa marangrang a lekgetho e-taxation platform. Kgato ya pele, etela RSL ho www.rsl.org.ls. Kgetha e-services. Tlasa yona o kgethe e-tax. Tlatsa mokgwa o kena. E-tax login credentials. Lebitso le nomoro ya hao ya lekunutu. Username and password. Kgato ya bobedi. Penya client tab. Ho tla hlaha lethathamo la dikgwebo tsa hao. Kgato ya boraro. Penya e-file tab. Ho tla hlaha lethathamo la ditlaleho tseo o lokelang ho di finyeletsa. Unfiled tax periods. Kgetha tlaleho eo o batlang ho e finyeletsa. Kgato ya bone. Penya upload financial statements tab. Ebo penya upload. Ho kgetha le ho qwaela ditokomane tse hlokwang. Mohlala ditokomane tse bontshang tshebetso ya selemo. Income statement kapa lengolo le pakatsang hore kgwebo ha e a sebetsa selemong seo. Nil return submission kapa withholding tax certificate. Penya ho close. Kgetha bopaki ba bodulo ho resident or non-resident or part-year resident. Kgato ya bohlano. Mo mohwebi a nang le kuno ya basebetsi o lokela ho tlatsa kgato ya bohlano ho isa ho ya bosupa. Penya moleng wa part A1 ho gross employment income ebe o penya letshwaong la money clip. Kgato ya botshelela. Penya letshwao la ho kopanya plus hodimo lehlakoreng le letshehadi. Ho tla hlaha moo o tla kgona ho ngola. O tla lokela ho tlatsa tse latelang: name, TIN, employment period and gross employment income. Kgato ya bosupa. Ha o qetile ho tlatsa, penya ho submit le ho save. Penya next. Tlatsa karolo ya B haeba o na le kuno le ditshenyehelo hodima pension. Penya letshwaong la money clip le la ho kopanya plus ho tlatsa tse hlokahalang. Penya ho submit le save. Penya next. Kgato ya borobedi, karolo ya C. Tlatsa mofuta wa kgwebo ho kenyeletsa dihlahiswa kapa ditshebeletso le moo e fumanehang teng. Physical address. Tlatsa kuno, income le ditshenyehelo tsa kgwebo, part C1 le 2. Tlatsa karolo ya D. Haeba kgwebo ena le kuno ya temo kgwebo le ditshenyehelo tsa yona, commercial farming and expenses. Penya next. Tlatsa karolo ya E. Haeba kgwebo ena le kuno hodima thepa e kenyang tjhelete e ka ba meaho kapa matsete le ditshenyehelo tsa yona, property income and expenses. Penya next. Tlatsa karolo ya F. Haeba kgwebo ena le kuno e hlahang kae kapa kae le ditshenyehelo tsa yona, other income and expenses. Penya next. Tlatsa karolo ya G. Haeba kgwebo e lefile lekgetho hodima kuno yeo e entseng ka ntle ho naha, credit for foreign tax paid. Penya next. Karolo ya H. Tlatsa sekepele threshold sa 69,120 maluti ho part H3C. Tlatsa kuno e salang ka mora ho tlosa sekepele excess ho part H3D. Tlatsa nyehlisetso ya lekgetho personal tax credit ho part H5A 10,824 maluti. Marangrang a tla kopanya lekgetho le lokelang ho lefshwa. Haeba o lefile lekgetho le fetang leo o neng o lokela ho le lefa, o ka tshwaya ka lebokosaneng bakeng sa kgutlisetso. Se ka tlatsa karolo ya I. Kgato ya borobong. Penya submit. Ho tla hlaha phatlalatso, declaration ya hore ditaba tsohle tse tlalehilweng ke tsa nnete di nepahetse. Kgato ya 10. Penya ho submit hape. Ho tla hlaha molaetsa o botsang na o fela o batla ho romela. Penya okay. Ho tla hlaha netefaletso ya hore o atlehile ho romela. O se o ka hlahloba tlaleho eo o e romeletseng ka ho kgutlela morao ebe o ya ho e-file history. Sethala sa marangrang a lekgetho e-taxation e o nolofaletsa ho ikobela molao. Lekgetho la hao tshebetsong. Revenue Services Lesotho. Re tjena ka wena.